Onu başından belliydi. Bilirsin, buna meclis azaları saylanğanda herkes namzet turadı. İşte ant etken gibi ya da söz vergen gibi beni saylasalar, bana ne büyüsalar, beni teklif etseler, ben yapacağım, becereceğim. Ya ne becereceğim kardeşim? Bu milli mecliste bunda vazifeler yok zaten. Maksat var ama şekiller, usullar, aletler korunmuyor. Onun için bana böyle adamlar yeni olsa ümit edip öyle olmaz. Zor olacak mesele. Ama yeni aydan da ümitim var. Bu yanı sayılar geçti. Biraz daha ziyade demokrasi çok yanı adamlar geldi. Aslı biz bilmegen, işitmegen adlar geldi. Belki onlar bu şekillerini kullanıp bu maksatlarını hayata geçirirler. Sağ olun Süleyman Bey. Eler Bey, siz aytasız bana bakılmadı bu. Sizince en büyük bizim sualimiz bu devletçilik hakkında. Ne için sizince? Ne için bakılmadı? Nariman. Ve imkanı var ya asıl da kurultayın bu sualini açık. Men seriydim. Bugün benim oğlumu bağışla ne? Ali, sen bilirsin benim sağ bir türlü yok benim karşılığım. Serdim onun yerine bugün bunda ya Rifat olsun Çubarov ya da Mustafa benim oğlumu. Niçin degende 91 senesi декларация о национальном суверенитете приняла. Хурултай принял. В 93 году, через 2 года буквально, я выступаю с докладом на Хурултае, на очередной сессии. В этом 2 года всего прошло. В докладе я был членом ревизионной комиссии, я провел, значит, проверку фонда Крыма во все эти, вот, и основном коснулся я коррупции. Это через 2 года. Коррупции, продажа земель, у меня все юридические документы и сейчас есть. Вот. И плюс к этому о государственности, что декларация запрятана под сукно. До этого, через 2 месяца после Хурултая, вот, значит, отчитывались наши постоянные представители в Москве, Раметле, Изидинев, Сабляга и Рифатага Апазов, где они говорили, что обошли все эти приемные ЦК и нигде не нашли, куда бы ни обращались за ответом, что же, вот мы же делегаты, это документы Хурултая отправили же по всем этим, вот, и их нигде не оказалось. Поручено было это Рифату Чубарову. Через 2 месяца нигде в приемных ни одного документа не оставили. Понимаете? Вот на том передаче выступал этот Садых Берверов, он в курсе дела. Вот, ну все не скажешь, мало времени здесь. Теперь, после этого, после моего содоклада, именно после содоклада, Рифат для того, чтобы испугать меня, он, значит, меня обвинил, как будто я их продал перед налоговой инспекцией. Теперь мы к этому подойдем. Я вообще адресую все свое высказывание Мустафе и Рифату. Пусть слушают, и именно они. Потому что Али, я еще раз говорю, Али некомпетентный ответ, его не было на это. Теперь, именно Рифат предложил, и когда я потребовал Хурултайскую комиссию, во главе с Арифовым организовали, именно когда все факты подтвердились, Рифат меня попросил, чтобы сделать закрытое совещание. Я ему ответил, что я подотчетен только делегатам Хурултая. Мне безразлично, какое вы сделаете это. И провели, понимаете, это закрытое совещание. Я хочу сказать, в истории нашей, это значимый этот. Мен анладым, ама суалим бекім башқа ашчы. Мына сіз айтыңыз, милли декларация қабыл етті. Анда девлетчілік хақында. Да.
мен бөлек суал қоймаға істеймін. Сізінше Құрылтай бұл декларация насыл етіп өмірге кечіреді деді. Шын айтарым. Мына, значит, оннан соң, Нагман, на каждой сессии Құрылтая я подавал заявление в оргкомитет перед сессией Құрылтая, подавал свои вопросы, чтобы ввели в повестку дня декларации о национальном суверенитете. Я не мог добиться это до 2005 года. После чего я не мог смириться, я покинул и ушел. Теперь на твой вопрос. То, что ты говоришь, нас кетірмее, оны нетмее, кетірмек үшін, во-первых, он үшін айтмақ керек. Бір жерде, бір документ мана буақ қажет, межлис тараптан көрсетілмес, что мы требовали государственности. Мы под всяким предлогом обманывали народ. Сперва мы требовали в течение 5 лет почти статус это статус Меджлиса. Потом забыли о статусе Меджлиса, начали о статусе крымско-татарского народа, забыли об этом, потом начали о статусе коренного народа. И вот сейчас я вижу, как массируется вопрос языка. Языка – это тоже отвод от основного вопроса от государственности. Я так считаю. Потому что основной это, для того, чтобы нам добиться что-то, нам нужно построить и не построить, вернуть то, что у нас отобрали. Вот самое главное это. Anladım. Ali Bey, sizce sizde razısız olmadı mı, айтылmadı ya da öyle bir sual. Sizce? Anladım sual. Buyurun. Мен хатırlama isteyeyim біріншіден Ющенко iktidарға келген бір адымы еді. Millet Temsilciler Şurası'na toplandı Bahçesaray'da, Han Saray'da. Sizden de iştirak ettiniz. Ve birinci onu usulü edi, müracaatı edi. Bana bu deklarasyondan devletçilikini yok etmek. Ve Milli Meclis elbette ona razı olmadı. Ondan sonra Ющенко zaten bir kere de konuşmadı. Айтмаға isteyeyim işte böyle o mesele asıl көтерілмеді demesi yanlıştır. İkincisi doğru söylesem Eldar Ağa men görmeyeyim o kadar faydasını. Zarar olmaz dedi. Eğer sesli, eğer oturumumuzda bu meseleyi kötürülse, onu lafında müzakereler, çıkışlar, maruzalar olsa zararı yok. Ama faydası da yok. Bilirsin bana urlukların terek verir. Ama terek de urluktan olsa. Urluk olmagancık terek yok. Ve başka urluklar yoktur. Ben ne etmek isteyeyim? Bu misali ne çünkü getirdim? Millet tilsiz yok. Muhitsiz yok. Onun için ben asıl kurultayının vazifesini koruyorum. Devletçilikni milliyetçilik yolundan. Bana bu til mevzusunu, milliyetçilik mevzusunu alet olarak kullanıp başka alet ben zaten görmeyeyim. Ayalayak işte silahlar başlayak işte pencerelerini vurmağa, kim bilsin dövüşmeye, arabalarını yakmağa Fransa'da. Sonra ne olacak? Bir faydası olacak mı? Siz bakın terbiyene, bakın bu gençler kesin diyemez. Ya var mı gençler aramızda? Gençler var, namuslular var. Ama tül, zaten milletin varisleri olan soyları var mı? Pek az. Pek az. Onun için tül meselesi öyle boş değil. Tül en mühim. Tülsüz millet yoktur. Mesela yarın uyanayıq bizge dediler, adam işte mesela olarak ama fantastik kabul edecek. Mesela yarın Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin işte emir etti Ukrayna iktidarı. Sonra ne olacak? Hepimiz Kazak'mızdı. Hepimiz Kazakça laf edeceğimiz aramızda. Ne değişecek millet için, tarih için, dünya için ne değişecek? Millet tıklayacak mı? Yok. Onu gerek milli gururunu uyatmağa insanlarda. Siz bir milletiz deyip analar anlasın. Ular anlayır. Ali veli, Ali işte, veli kim bilsin neler. Ama ya sen nasıl sen Kırımsın? Mesela senin Kırımlığın ne de sorarsan işte çümeyim kesilgen diye apoytırız. Ama öyle işte. Ya yok o sünnet. Arap, çufutta kesilgen sünnet yapılgan. Son ne? O Kırım olmaydı. Kırım'ın medeniyetini nasıl mümkün göstermeye? Nasıl mümkün izbatlamağa senin milliyetçiliğin özelliğini? Tek başka alet yoktur.
Onun için men bu mevzuda asıl sizden razı değilim. Yok, Buyurunuz. Ali, вот вы в какой-то степени запугиваете людей, вот yakmak gerek, netmek gerek, yok. Yaxşı deyim, yakmak gerek mi Yok. deyim? Нече дегенде Bizim gerek mi? Yok. Siz doğru koymayız suali, во-первых. И сенен değil, mına çok sana meştiyim, kaçan ayetilerini. Yok. Тот опыт, который имелся и имеется у национального движения, во всем мире ни у кого не было. И если сейчас, допустим, Рифат Чубаров, или скрываясь под этим Меджлисом и Хурултаем, говорят о том, что вот, и трубит он на весь мир, вот без Хайтфкеда Хманда, Джексис, Мексис. Во-первых, это не их заслуга, что Хайтфкеда Халхманда. До них Хайтфкеда. На закваске старого Хайтфкеда Халхманда. Б. Экинджисы, мы не упускали ни одного шанса, ни одного момента. Собирались в Москве, где угодно высказывали, и все делалось способом демонстраций и митингов. Мы на своей священной родине сегодня живем, со всего мира приезжают, понимаете, в год по несколько раз проводят эти заседания все президенты мира. Мы еще ни одной акции не провели и не показали лицо своего народа, лицо, то есть Украины, который дела и ведет преступную, понимаешь, политику в отношении крымско-татарского народа. Кто это должен делать? Это прямая обязанность была Меджлиса и Хурултая. Они не сделали этого. И не делают этого. Теперь нас этеп нет не керек. Сенсуальный рисм. Мен дим. Мы бы за 22 года уже добились бы своей государственности. Именно если бы не сели в кресло законодательного органа Украины. Им не позволяет Нариман, мына Джематмада не дим, Мустафа мен Рифат нечен devletçilikке қоймайлар ортая. Нечен дегенде улар отырилар законодательный креслода, который категорически запрещает говорить о какой-либо национально-территориальной подразделении в Украине. А они клянутся, когда садятся в эти кресла. Вот передо мной юрист, если он опровергнет это, опровергнет. Поэтому они нигде не могут. Али сказал, вот это Ющенко заявит Теткинда, и вот улар разу олмаган. Разу олмады Ющенконың огне. Почему не вывели народ на улицу? Почему не потребовали, понимаешь, этого? Что так? А Бессмертный когда заявлял, что ассимилировать надо? И единственный должен надо дать ему, понимаешь, этому, который подал его на суд. Один. Даже Тимур. Меджлис опять промолчал. Меджлис совершил преступление в 2001 году, когда на пленуме, на Хурултае, провозгласил, понимаешь, постановление, что делегатами Хурултая, оказывается, должны быть граждане Украины. И этим самым, если считают, что Хурултай это национальность, это достояние народа, они, россиян, оттолкнули, понимаешь, крымских татар, под боком которой. Теперь там, где гражданства нет, всех оттолкнули. В Узбекистане оставили, узаконили их на местах, в конце концов. Эльдар, менде бір реплика бар. Сіз айтасыз, ешітмедік мына Меджлис азалары тарафындан девлетчілік hakkında біршін. Мен ешітім, оқыдым. Бекім, сіз бұл газетлерін оқымайсыз, я да башқа. Ама бекім, сіз кереклі қадар бұл суал қоймайлар деп, бекім оле олар. Ама асылда ешітмедім, мен есе сізден бекім разы олмам. Бөле. Енді сөз мына Алибеге. Buyurunuzlar. Мен айтайын да сенің Нариман, реплика тоже. Дело в том, что на улице они могут сказать это и говорят это. Документ никто мне не покажет. Это раз. И во-вторых, никаких действий. Действие это борьба. Борьба. Борьба это выводить людей на улицу. Только этим можно... Енді арнадым. Яқшы, сағыңыз.
Elder ağa, sizin cesaretiniz zaten şüphesiz ve ama ben doğrusunu size anlap olamadım. Siz başta beni yüzlediğiniz adamlar korkuzalar çıkarın sokaklara deyip endi ona karşı çıkarsınız bu biraz... Yok sen dedin yakmak, yutmak dedin. Yok. Gerek mi? Doğru. Ben diyeyim gerek mi? Да, yakmak, yutmak gerek mi? Ну, чхармая на демонстрации мирные. Наш вопрос на этом держался. Национальное движение. Yaxşı, anladım ben. Мы Siz şimdi... каждый использовали каждый мирный. Siz bir mevzunu koyduğunuz delegeler tek Ukrayna vatandaşları olacaktır. Ve ikinci sualını onlar ant ettiler, bunda devletçik meselesini koytermemektir. Birinci öyle ant yok. Ne aytmadım, ant ettiler hep. Ne, zачем ты искажаешь? Yok. Hatırlatayım, zачем? Yok. Elder ağa, siz dediniz delegeler Delegelerden halk deputatlar. halk vekilleri yukarı şurada ant ettiler, devletçik öyle ant yok. У нас постановление было в 2001 году. Постановление и присяга это разные вещи. Ну, ант еткенчи айтмадым вообще. Ну присяга dediniz işte. Какая присяга? Где я применял эту Ben присягу? hatırlayayım. Siz ayttınız. Айтмадыңыз айтмадыңыз. Birisi halk, Ukrayna halk deputatı olganda, mına işke vazifege kirgende o eğer bir sözler ayta, onların imkanı yoktur mına bu devletçilik sualini anda Yaxşı, Bu doğru. uparsız. Oylaysın da, başa türlü aytıydı. Интересно, блин. O önemli değil. Ант etken. En mühimi siz dediniz kurultay vekilleri sayılarına tek Ukrayna vatandaşlarından. Ve o hata, o 92'den seneden beriyiz. O hata benim fikrimce ve o ama o meselede nokta koyulmadı. Mesela bana işte kim baka kurultaylarına haberleri vardır. Ben çok davalaştım anda. Çünkü benim fikrimce sayılamağa tek Ukrayna vatandaşlarının hakkı var. Sayılamağa ise bütün Kırımlarının hakkı var. Türkiye'de mi yaşıyor, Özbekistan'da mı yaşıyor? Kırım'ı biliyor musun? Ve o nokta da koyulmadı. Çünkü biz evet gayip ettik ama şimdi yan kurultayacak. Bu meselelerini kotaracağız. Ben saydım 91 senesi olan şeyi. Anladım. Ama on действует. Yaxşı ya bugün 2013'te. Ve biz devam etmemiz de biz uğraşamız. Milli hareket nedir o milli hareket? Hareket zaten işte bana bu devletçilik yolu. Evet sistemimiz kısaca olsun, uzun ola ama işte hareket etmemiz. Yaxşı ama. Etmeyik. Ben başladım sözü bana sizin cesaretinizle suqlanam deyip anlayasınız. Ben pek üzülüyorum. Siz gibi cesur adamlar çetten bana böyle söküp oturganınızı kurultayınızı. Kırın kurultayın içine. Ben yüzlemeyim işte. Ben yarıştırmayayım sizi. Gerçek aytam. Ben yarıştırmayayım sizi. Pek yaxşısı var. Ben sual da vermeyeyim. Ben diyeyim kırın da, iştirak edin de, devam edin. O kadar işte. Endi senin это вот на это. Buyurunuz. Значит, bir alidir. Herkes değil. Вот, kirin kurultayçı da kurultayçı niyetin. Men birinci özüm niyetiyim. 93 senesi судокладне çıktım. Ondan sonra я стал презренный, понимаешь, там врагом народа мне преподнесли. Но меня не преподнесут к народу. Это они могут сказать. Ama siz çıktınız kurultayda. Ondan sonra 3 kere daha ben delegat kurultayı oldum. Ne kadar istemese orada. Son ikincisi 97 senesi Nariman, Cemaat o 33 adamdan meclisten 17 tane adam çıkıp gitti meclisten. Несогласие, понимаешь, это с действующими этими. Как позволишь бороться? Плюс к этому еще 40 человек с этого делегата ушли и делегаты. Как еще бороться? Киринда, боритесь. Как? И я, между прочим, вот осуждаю свою интеллигенцию. Было, в газетах было, и это, ты понимаешь, вот эти 17 человек, нужно же было задуматься. Из 33 человек половина Меджлиса ушло, понимаешь, и ни одного отклика или этого возмущения я не увидел со стороны своей интеллигенции. Это факт. Так как позволишь бороться? А ну скажи мне. Men de onu aytam. Geçin devletçilik şimdi imkansız. Çünkü millet lakay, pervasız,
Saylovda iştirak etmek istemiyor. Zorla kuvalap, rica edip, yalvarıp biz 50, 47, 60'a yakın payız tek ses vermeye çağırıp olamaz saylovlarga. Yakalanları neydi? Bazar günleri bu. Otura sığır yanında da adam değil. Ben sığır bakarım. Ne var ona bakmağa işte. Bak iki adım yer klubka sesini besleyen. Onu bile yapmağa istemiyor. Anlaysınız siz? Dünyada parmağım yetmez söylemeye ne kadar büyük imparatorluk oldu. İskender birinci, Roma, kim bilsin işte Mısır, Türkiye, Moskova, İngiltere'yi. Hayat bu. Olalar, dağılalar, getiler. Gitti 16 kişi. Ben şimdi aslında onu lafını etmeyeyim. Layık edemi olar, layık değil. Çünkü bu yerde bu çok uzun mevzu. Uzun lafını etmeye ben layık görmeyeyim. Ne yamanlamağa, ne maktamağa. Ama son ne? Yana adamlar geldi. Mesela ben de istemediler belki bu kurultayda görmeye. Ama kırdım işte. Belki geleceğini kırıp olamam. Son ne? Ben yeni çekte kalmam. Yeni iştirak edeceğim. Yeni tenkit edeceğim işte. Müzakere edeceğim, münakaşa edeceğim, beğenmegen meselelerimi. O normal. Zor evet, ağır. Ben sizin acınızı anlayayım ama neticesini anlayıp olamayayım. Niçin siz o acınızın yürüyorsunuz? O acının gerek işte boşanmak için yeni hareket etmek gerek o kadar işte. Нариман, Ali, 15 yıl, казахча откажусь, я терпел этого. Я находился там, и когда я убедился в том, и я не как остальные ахай, я действительно борец. Я выходил, понимаешь, и это ко всем микрофонам, меня никто не мог ни остановить, ни выгнать. Ты понимаешь? И в 2005 году просто я посчитал ниже своего достоинства находить там, где тебе не слушает, где не выполняется наказ народа, совсем заброшенный, понимаешь, это. Поэтому, когда видишь все коррупции, я поэтому Енді вақтымыз сонына еті, ama бір dakika бізде бар, onun үшін мен сізге соңғы сөз бермеге істеймін. Эльдар бей, мына енді қысқадан өз fikirlerin кейіне бекім tekrar айтacağız, ya da bir yanı bir fikirler айтacağız. Ama қысқадан, buyurunuz Эльдар. Saygılı arkadaşlar, ben özü milletime inandım, inanıp geleyim. Bu ala kelgenimiz, milletim habatı yok. Есть настоящие преступники, предатели нашего национального движения, которые продали интересы народа, понимаешь, за деньги, за свое обогащение, понимаешь, и это все знают. Я хочу призвать молодежь. Активнее участвуйте. И хоть мы здесь вели дискуссию сейчас в отношении государственности, Алибей преподнес, что вот если языка не будет, значит, как миллет не сохранимся. Но Али не сказал, как можно сохранить язык. Если ссылку делать на домашний этот и думать сохранить этот язык, нет, мы не сохраним. Мы язык, я обращаюсь к молодежи, мы свой язык можем сохранить только в рамках своей государственности, когда мы будем диктовать, сколько нам школ открыть, как учить детей и тому подобное. Только эта государственность спасет нас. И больше ничего. И не обманывайте. Ben ne etmek isteyeyim? Her insanlı, her milletli gibi çok ağır vakitleri var. O kadar ağır vakitleri var ki yaşamaya da istemiyorsun. Ama bir tabanca alıp başına atmağa ya da bir zehir içip kurtulmağa bu hayattan günahtır. Onun için biz bunu yapmayız. Aynı da milli hareket. Evet, aynı da milli hareket. İsteyimiz evet tezce olsun ve imkanlarını da koyamaz, yollarını da koyamaz ama adamlar az, adamlar yok. Az dedim işte yapacak adamlar az. Onun için Eldar'a o işte sözlerini şiar gibi bitirdim, ben de şiar etmek isteyeyim. O işte tilin bilgen, milletke sıcak bakkan, okumuş,
faal insanlar kesinler işte iştirak etsinler ve tez bu işlerin yapayık da biraz neticesini biz de koyayık. Eller gibi adam da korsun bu devletin ki yolumuzun en olunda mağında işte kurultayını devlet gibi çalıştırmaya işte becerip olayık. Sağ olun hürmetli misafirler, yazıp vaktimiz bitti. Hürmetli seyirciler, көреміз mühim bir mesele bugün көтерілдік. Men inanam gelecek kurultay bu gibi fikirlerin, müzakerelerin közler önünde alıp gerekli halkımızga faydalı bir kararlar kabul edecektir. Hürmetli seyirciler, programımız devamında siz beğenген iştirakçımızga öz seslerinizni berdiniz ve көрemiz ki bugün Ziyadereyi kazangan Ali Bey Ozenbaş. Yarın aynı şu vakitte bizim programımızı bakmağa unutmanız. Görüşkенce.